Kiumia kihutuku Aikari ya kaunti ya Narok ni matafanirie mururugano na kuhiga barabara ya mai mahiu nginyanagia Narok kwa makiria ma mathaa meri makimenereria maabithaa borithi ni kuhuthira hinya mukiru riria mari munguririo-ini wao wa kurora kana Aikari ni marathingatithia mawatho ma Covid-19. Ni kurumirira u kamitii ya mwanya ya guteithiriria kuhitana na murimu wa Covid-19 kaunti-ini ya Narok iteteire maabithaa borithi makiuga muingi no muhaka urumirire mawatho ma kuhotomia utherema wa murimu uyu na makiria muno gwikira mask riria mari muingi-ini. Kwa hivyo ni mwito wangu ya kwamba tukubali ya kwamba ugonjwa hiyo iko na inaua, na juzi viongozi wetu wa kidini kule Transmara wamealika viongozi wa kisiasa na hivyo walichukuliwa hatua, na tungeomba kabisa tushirikiane na serikali kwa sababu tunalinda uhai ya watu. Bishofu Ritana augite wona Aikari mathie na mbere na kuregeria mawatho maya magucungiriria gikiro kia ugwatania wa murimu uyu kugereka kaunti-ini ino undu uria ungituma makanitha kana kaunti ino ihingwo katika maeneo zote za kuabudu ya kwamba tufuate sheria kamili ile ya 1/3 na kukaa mbali mita 1.5 kwa ile muda tumepewa. Sisi watu wa Narok bado tuko kati ya ile 42 counties ambayo tunaweza ruhusiwa kuabudu. County Commissioner wa Narok Choki ni ahinyiriirie maabithaa borithi no maguthie na mbere na guthingatithia ati muingi ni warumirira mawatho maya, akiuria muingi gwika uria kwagiriire niguo kwaga gwikora makihingicana na maabithaa borithi. Kisoja Ngiribotera Kameme TV Ritana ni Wanjiru wa Foro. Kisoja amo engishio